ad-dunya fil waqi aina ana sawa'un kana hunaka au fi ayyi makanin hakadha yas'alu qalbi kullama wa ka'anni fi istima'il jawab manil ladzi sayu'tinil jawab hal tarana minkum man sayu'tinil jawab taraha qalbi daiman bil as'ilah aina hiya al hayah al haqiqiyah wala taquluni inna dunya huwa al makan sahih.